السلام علیکم وجہاں لاتے بطلوان مروچی کدو بندگ گوسلان سے بن جانا رضام بل جند سرا کدو بستگ شودگ نگندید کڈا بوگ دفن او جانا کڈا بوتگوں اگلو سہرا کسپ مورگا دنت اگلا سہرا کسپ مورگا دنت کوڈا کپگ جہنم واصل ہونا گپنے سورے برو کڈا بکپ کڈے جنک پوشیدہ کمال رکھنے والا چھپا رستم من گوشتا تو ہچ نہ جانے بلے تو ہوتی کوڈا جتا کوڈا بواگ چھپ کر بیٹھ رہنا شب روش لوگا کوڈا بواگ نندگ مردین زاگا نبرازید کھٹن کنگ گلے میں رسی ڈالنا دگرے وام شرنین مراد کھٹن کرت پہ عدالتا برتش کر بواگ بہرا بن جانا تو گرے گپ گوش ندارے کر کنگ بہرا بنانا کر نہیں وطارا کر کرتا کر کنگ بن سورنا اب دین دیتا نا سمو کرکند میکنائی گدام کرود کنگ سختی سے پیشانا کروک تو گم براتا کتا کس کن درآمد نکند کست کپگ زد کرنا نائب گو مزارا کس کتا دگارا نیٹ پلائنی کستی بواگ مخالف بن جانا دوہیں گوار چوہپو کا گو یک دیگرہ کستین کسر کشک کسر نکال دانا تر کسا جتا گوڈا آئی کسر چمنی جانا مکش کسا سے گرگ بدلا لینا شہداد گس جنگ کساس خدا وطگی کس بوگ فن بنا لینا کس با ہج معیار نیست کش کنگ چھلتے بننا تی حبر نبی کش کن وطارا گوشگ دور دیگ ہلاک کر ڈالنا کشگ دور دیگ ہلاک کر ڈالنا قاضیہ شر کنگا من کشید دور دند کشال بوگ تنازع اٹھ کر کڑا ہونا ایک کشال 14 سالہ نسدگائنت کش کے رندگ پیشگوئی کر دینا ہر وحدی جوپت ترازیاندن بگند ایک کش کے من کشتا کشتی دستہ کنگ بیک منگا ہونا کشتی دستہ کنوک پنڈوک ہج برنر ولی نوید کک کنگ تنگ کرنا بازی ہمائی گانی لوگا
بازیا ہمائیگن لوگ رد آہا مردم ککبیت کلام بٹکنگ قسم ہونا ابر دو نبیت کلام بٹکنگ پر مسلمان شر نہیں کلام رندہ دیگ اظہار بیزاری کرنا ظاہر ساعت ہم کس کلام رندہ مدے کل بوگ مکار ہونا در محمد پگار گپتا ود گواہ نکن سکی کلپی کلر راکی بوگ کسی کام کا نہ رہنا اتی دیما شوشتن تو نہ کنے تو شرری کلرے راکی شرری کلرے ساتھا کلی موٹ بوگ کسی طرف کا نہ رہنا مرد بیگواہ بھی جن کلی موٹ نشتا کلیمہ پرکنگ حد درجہ خوشامدی ہونا نواب تی بدیہ چون کن آمودام تی کلیمہ پرکنت کلیمہ باور کنگ سچ بات ماننا اگر کلیمہ باور کنے رستری مندشت تری برزی برد من ادوار حوض پاکانا سلام برسی